Kaboom! Oyo, wangwambi NSK Mandandi Session kwa cheapest promotions. Wangwamani skiri. Yes sir. Hoizi. Naspa Mandandi mabvira. Nasi ndina Dobba Don kabati bente. Yeah man, wako na wewe. Taze man. I give thanks. Yeah. Aiwa, tunufara mdara ni kutsikwa ni mipa Mandandi Session kwa cheapest promotions. Yeah man, I give thanks, respect. Ndara. My request anga wanda comment section kuti why Dobba Don asikubatika ku Mandandi. Iyari muridzi we Mandandi. Yeah man. Saka atufara ni kwa maita yote. Yes. Saka panapa wanadozi kuti Dobba Don ndiani. My real name is Tumalisi Lebaro Meslomakumi. Unaweza kutarisa yenye bijana ile ngana yatsu Tumalisi Lebaro Meslomakumi. Tumalisi. Yeah. Dobba Don anugara kope. Mbare, straight out Mbare. Ndara. Takuti tikudedzeka. Tine ma questions achangobvunza 1 2 and then tova tenda kumangoma. Yes sir. Ndakubvunza about Zim Danzo. Kusekona kwenyu chichi ndure ya Zim Danzo ngozi izo zvikunzi Zim Danzo yaure on Zim hip hop. Okay. Chichi ndure ya Zim Danzo. The problem is my artist are kuimbira among artists, so it doesn't make sense. Ma artist are kuimbira among artists. Hazi kuimbira fans, so it doesn't make sense. Munokwanisa nyadzojekesa here euta kuti. It's like if you're a teacher then you try to teach my teachers. Doesn't make sense. Uri teacher or don't teach my teacher. Doesn't make sense. So mfano kushaso brain kuti my teacher kana angaripo ngatungo mamisa kuendesa kunodzidzana. Yes sir. Kudzidzisa vanhu vasina nachi. Yes sir. Na teacher. Ko sa Dobba Don. Yeah. Ndapo ma challenges kubva pakatanga kuimba rini king. Dara. Mari ana 10 years azi amdendere tikengo kudara. Yeah, true. Sika ndapo ma challenges amusangana nawo kanoti. But 2 years it's 2023 na 2024. Sabotage is very sabotage. Yeah, very. Ma shows murkuite. Yes, one two but because apa show rorishitsa ma promoter man. Vari kuona kuti chichikuitika kuti Zim Danzo ifende chichikudonedza ma artist. Yeah man, true. Yes sir. Sika munokwanisa kunyatsaura yani kuti Dobba Don ma challenges akusangana nawo ndapi? I mean just sabotage. Because most of the artists and most of the people they too chatty about competition when they don't care about competition. You see, music is a mission, not a competition. Yeah, that's the way. Yes sir. And then ndakubvunza yekupedzisira ma drugs ari ku affect a chick artist. Me again you say my drugs because noisana dzinzera yani kwanopa. So yes, my say my drugs ana mosha. Ma drugs ana mosha ku artist. Wani kwambobvunza madzinza ako kwana. Imeko zemadzinza andi. Aiwa atazvinzwisisa because kuti munazo atotobata ma drugs yamhepo yeto tabati. Yes. Aiwa atapanzwisisa. And then pakaswa request yekuti euda Dobba Don vanenge vachimba kuti chipa song pane song kwa Oskid kuti kabadi bente zvinenge zvireve. It's not Kappa Dibente, it's Kappa Dibente. Kappa Dibente. It's an abbreviation. Yeah, we'll tune you one of the days, but now, it's too early. Yes, yeah. Skapana pa euda don't to say 1 2 in my instruments. Alright. To move matinakiza euda. Yeah. Brr. Your DJ Travis. Dobresho Zim. Dobba Don. The general. When them say brr, alright then show them my king. Then they mutini mira kunzipata kwidipira arapedza smart topindira kuna mbava uirongera pressure pedza masports chibodoro usavhunduka kana vari unara kupera do chitoro. From Tom again. Respect. Cheapest promotions. Astali mutini mira famous kwidibira kara wapedza smart topindira kuna mbava uirongera pressure pedza masports chibodoro usavhunduka kana vari unara kupera do chitoro ndinounza mamwe mabhodhoro kuita dzokororo maimona sketogarume kururutswa nemhepo andapana iwawa upi waunotora tombosanganisa zviriko radhori rangomatamba ndendiende newe uchizunza ndaona kuti uziri nyembe vanodauta siya vakadaro havati watichi
Zoyorira ngoma yoririsa ngoma tamba yendiniwe uchizunza ndabona Last piece making Chinente Astali Umetelemla yorira ngoma yorira uchidinko gala uchiwaina them talk they can reach my level Putinende Dobba Don Putinende Gala wine point pana nemde Putinende gala wana semde Putinende Young wine show me you ready From your hinde da hinde Putinende the galam fi hinde Wakalemde Shugone Nemda jana Get the bonga Get the Jata Musalem Kapada Putika Putinente Baka Pegala Putinente Wecheko Chinda Putika Putinini Bokalem Yorira Ngoma Yorira Uchinzwa Itakiende Yalawaino Putika Yadende Putinende Putini yende Galawa ino point pana nemde Uchidende galam finode Boom. Yes I ndanakiro mdara. Yes inini sando zenyu. Inini ndroti ndanakiro but my fans are rate out of 10 kuti Dobba Don Achitaura ndako. And then Dobba Don any management. Yeah man, right now I'm working on that because most of the managers they don't know what's the meaning of management. Yes sir. Because they try to manage with management artist akawanda. Yeah, sure. Yes sir. So you can manage money before the artist, it can make sense. Saka Dobba Don kana chida uchagwa nonkonso mchaga kufuma bookings ema shows kana zvino. Facebook, we go over Facebook, you know. Yes sir. And I search out Dobba Don anything. Yes sir. Kushande nangombi munu aita willing. Komana no pusha mawex. Mubate ngwambi mungo ita matox. Mukomana rukadzirira maflyer. Ari kugadzirira zvima session. Sikagara wangoti wani ngwambi. Chapindiko nemauto chiti wani ngwambi. Tizimbize wani ngwambi. Chinji kwa mutetu kuna ngwambi. Sando zaimini kuna ngwambi. Anopedza maskosi kusarambi. Mina ngikuona ndichiti wani ngwambi. Kana ngwambi akakurorera mafotoshoot.